Parliament nan Eilean. An in nuidíag nuchad san ui, chaimór an chuachcan a glúasid va Parliament Westminster go Parliament nan Eilean an in Dunedin. A chabé an balla mór leomach seo in un áte a bheith téismíon politics na Eilean tron na blianachin. Va imigáte ile an le Parliament no thoir. Ag an lisgur dácha go bhfuil sibh seach sheriff ski, 7 times bitter and tired. Seach sheriff ski, mi bhí clinsin mi an áte seo san éachgan, well, bheit mi fécha gaibh. Ha marasa an áirste níor. Ha mi siúil go lárach a bheith uair ag cria cuach agus útaras riach echtria. Tighearnas nan Eilean, the Lordship of the Isles. Tighearnas nan Eilean. Le ferran an in éirí na tua agus an in Alba an láin dú, chabán a bhunstruachtar a bhfuil sinneáalach a bhain Tighearnas stéichte. Ben cuan an rád mór achasan, agus langan na carapata na bhacha san malarste dhéanú. Seo pósta in Eilean an Íle. Se fin lagan a chanas a dris as a bhéirle, as dé don nerv fion lochain, is dé seppal an Eilean. An sa cherif agus an coice blin díag, baun et na hélan an bicke an locha ut hias a chunnigig Oersland is urige móre. Nobles and bigwigs. Oersland is urige móre. Ik aarst a cuach at the height of its power. Ik aarst a cuach va an rioch a galisteach pís an gigantum an an éirí na tua, Eilean vanain, na hélanin íse gáil giléad agus imig skíre eile et costaníir na dúcha. Apar skíre arsing. Chanéil rian nach bíag an táte seo treing. Get nach éil college gönne, a clamour of people, college gönne an seo an dú, ha mi an dúil sealagéin córis a bhíag a coltoch ag áirste, va bhairid ní gecharne. Ban Ìlich a ha an leib na buine a ha coid as dé na lárich. A bhairid, nach íontach an táte a seo, nach mínig go cáte bhéil sin an drásta. Well, san amlóchtanach chrúich sálamach í bhríte riach an Eilean an seo. Agus nuair a híl sin a galapa an an dachi a dhéag tríficha sa sé, ga ar ag riachtas go Tighearnas. Agus be seo Tighearnas nan Eilean. An seo, well, va seo caran Tighearnas. Agus an seo mar a híise, va Tighearnáin, va Ìlich, va Calum, va ráid an clach étere. Agus hálan sin ar Eilean na cáile va tócalach for an ó Parliament nan Eilean ar a chomig. Sil cyrson a hygiad Eilean Eilean mar áte cynneachí? Cynneir sin cín seach, ach ha dáte seo cosarí áiscin cóisiúí an éiring. Sa stácha go sin an túbhar bheith cutramach fata arás, agus an ó sin cúm sin a dul. Cimar a galamh cuach ag an ddíirich? Rang an ceirh Tighearna cún an tlis na Sasanich. Chaile cuach, chaile talamh, géirich a bhachnaí, chabud an gasmach go cúmal smá sin carói go féim. Agus chur an rí sémas a céir as an rialtas an céir céir díg, céir fichid sa trí díg. Ha lárich an tlúi a bheith seo trona líonsin rim fechcinn san scíide, fa lín na cloiche go nerv a scólaach an toscail agus is dé sin Tighearnas nan Eilean. Is fír hilum in cruútíide seo. Fichan, salt marshes, fichan. Although you'll also hear the word fichachan being used. Fichan or fichachan. Chanin gun atikuk shiv, agus shiv fast, gama yolach oramanish. Gede fer a hanams a ha chian gula. Reached maturity, chian gula. Ach, ursenbi, a himi iat seo. Well. Bhí toirste chréis go bhfuil mi Milan hín, leom hín. Joy, is mi se Calum MacIlleathain Tighearnas nan Eilean seo. Well, ciú gus a fé mi machasan a hors leom, mis Chicalan is teach.